Pozdrav dragi gledalci i gledate Kuvati dušu. U današnjoj epizodi pravimo bakin kolač. U posudu staviti 4 jaja, 1 šolju šećera, 1 šolju mleka, 1 šolju ulja, 1 prašak za pecivo i 600 g brašna. I na kraju dodati malo nastrugane kore limuna. Sve to lagano umutiti mikserom. Kalup podmazate i sa četkicom da se testo ne zalepi. Zamešeno testo peći u kalupu sve dok ne dobije zlatnu boju.